خەلکێ قامشتۆ پێشوازیە جەنازە و بریندارên شێخ مەقسوودێ دکن. بە هەزاران پێشوازیە li karwanê cenazə û brindarên şerê taxa Şêx Mexsûdê dikin ku di navbera hêzên hikûmetê û asayişê de çend rojan berdewam kir. Bi dilekî tecî kul û hesret dibêjin hevpeymaniya navdewletî pişta şervanan negirt lewra komkujî hat kirin. Em ê heyfa Şêx Mexsûd û Qesedê em ê heyfa şervanê xwe helînin, em ê heyfa şehîdê xwe helînin û me şehîd ev 14 sal danin. Îro Şêx Mexsûd û Eşrefiyê zarokê me ji seyara davêjin, ji qesra davêjin. Hevalê me milletê Kurd nakeve wê milletê Kurd bi ser keve. Berxwedan me ye, serkeftina me ye. Hîro li ber çavê alemê gîştî. Alem şerîkê vê komkujiyê. Koalisyon تحالف شريك في كم كجي در حقي عفرينية ام دخازن جو حساب جفان مجرمنا ايجو كم كجي تشيكرني ام حساب جي دخازن Welatîyan alayên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bilind dikin û sloganan dijî desthelata Sûriyetînên ziman. Di demekê de daxwaza lêpirsîn û cezakirina tawanbaran dikin. العفريني هاتن هيرش سرمدانين ام كوش كرن ام هاتن شهبه شي مسعود اما للاسف لجوري جيجا نكتمه لوري جام نيشتن ام هاتن كوشي جزيري كرن لمؤامرات دوليه لايروني ام جاركي دند بينن بالا خو بدن شي مسعود دا شركي گران سرداد انسان ما جان خودان فداکاری کرن و هروجي بریندار ما شهید ما تین ودری Jalya xwe rêveberiya xweserdê daxuyaniyekê de dibêje paşguhkirina van tawanan an jî eşkere nekirina wan dê civaka navdewletî bi temamî bixeber pirsyareke mezin derbarê pêbendbûna wê ya bi prensîbên dadwerî û mafên mirovan. Loloxan Rûdaw